I'm Nico Mbalroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired. At the end of the day, love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Setsan. Nadango Leonard Tulib, au wajib juga embah. Ando talita kana parongan ng Mbula FM, balitin na bantuan na sir. Mbula FM, number 2 na sir. Ni sambulu binaka, sa ikaw na pakalileka ni noon day tukutuku ng bongin din day. Lomalenga pakalebo ng unonggo endo na liun bonua, na noon bonua, kapag tukutuku may Amerika na buku ni non rasyang ni wataray na liun bonua, o kati baga refugees, meraduruma yani na bonua lebu Amerika. Na bebesaw ni raki raw ni baka omboko taka na manu na noon bonua. Waretana buni bola tunde ni tambal ni titei jitian rasing ni satata patatigo na ministry ni titei na matambos ni South Pacific Community kena matambos ni Food and Agriculture Organization ena kena sangai meramaro na manu ena vein raki bakaongo waretaka ne polis lesi ni SPC enrutukana ni nduata na matangali manu itiko eviti mebakani nduata ni nanraki ena nondo bonua erlago duruma na matambos ni ndau titei endo na programu ka buli dital tinga na programu go na ona na mata mitu na wasa pasifika ker tigo ndo na tangane amba ki rosa lukan dua mena mai tigo bakatawa na ndo bonua ni oti na nona Roma i Papua New Guinea wareta ko logmen sawari ni akere mela ki tigo bakatawa iskin garabi kwa binaka na loma ni tul na mbaki e wareta na tangane ngoni ngandre bolenga me mai maroroi ka kilande baki ni totoka sar nambula ena nondo bonua ni bata batani ke nambula mai PNG wareta ni polis desi ni matambosi ni ndondonu ni tamata leandua Ashwin Raj ni nangandreba mena sota ke sawari ka mena reida so na sala mena buki ko akina ado mai ena nondo bonua o sawari ena madawa saoti kinangito na tul na leo ni timi ni Vodafone 7s ertul na dalata na sotsota ni Sydney 7s na moni madongo. May dabekir na voleleka ni nonde tukutuku na kenekuri erronio na sema na siteseni na Radio Fiji 1 kay Nambula FM. Ni pwedeng binaka. Sa Arnayana, oya wo chonen rutu tile bai buni moli rakira. Sa aama pinakantin na nandawa amay na Radio Fiji 1. Kalau ngali berada penenu makaya macam na penentari watu ang dawaro na Radio Fiji 1 betul dobai bici. Oya wo labini Nambuli mana FSC imba ondo talita kana Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susungemba ang bula matmay Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandumoy bitin bonga ni BNN.